Kardom, ili runing tikathar, tini ada pabirta, ang tonten arju ponta. PGR VGR alama puthak BJP atumpen pherang kamai kangnipon. Alangli tumpen ke jaipon atengki PGR VGR along le ke tharle ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen High Power Committee kado kawe hamphang asong political lasong atumpen senglo laso atengsi saitami klempon bomlo lasi labang so ke klempon bom along ke jong dun lake chokchi lake ke thetan isu lasi lake arni chiklo e jon angbong puki pachun un e lasi radatum aning binangni Karbi Anglong Autonomous Council aphan isi ning ke the donangji klempo puta pherang ke amaya longpen tangdakpo non itu mah senior dong brief kan lo mah kita sini dia dong itu kali lah ये आपके तब हमके बीजीआर असो इशू अब हमके आकिमी के लिए लोग तुम्हारा खान लो since 1920 पे वो टांगते लगे आजाद पिक लगे नॉन बीजेपी पार्टी से वन अमुक से वन नॉट अन 17 जन ने सीएम नंग ले लो से लासो कुछ kan laso isu nong sing lang sa itu kadu kami ta kamat ha nahi bangelalo lasong bong penan important pc haladak laso isu tikul si pachun nang ji kusi kadu kami ta on political party event organization ki doan social organization no ki do lapen sorgari gambura tuben chenglo labo sa non isi alam lo মানে খেয়ে চিংরুম পোয়া আলাম থেকে খেয়ে চিংরুম এখন আপাধা বলে গেলি সেটা ইস্যু কিলো বলতে বিজিআর আলাম বিনা লাসি লাসো দিন লং ইসি के तिगम लंग के लाके বিজিআর আলাম পুলো তাंते इतुम काउंसिल पेंसी कमिटी इतुम मीटिंग दलो चिंगवाइलो कमिटी नहीं खुशी होला सो दिन लंग चिंगवाइलो हाला सो कमिटी सिआरजा हाला सो कमिटी पेन लेम्बो महो Lembo mahujong si kapasik sa asun suplangga. Pini masinay non masinay penute. Adhe ke ilitum chithanda kacho adhe ke chithando alam do. Thankfully pe niklem uno tamte ki chingwai ka chingsai ka. First ke law along ke humanity phanke manavata phanke humanity phanke isi ajat ahin dunot ka respect do. Law do dunot ajat pe no. Laso puthak pen illegal encroach atwa phanta lata ninghang kan tlung kit bale aron bulang lata pulo so aron ating na siklen nai pulo tangte step by step dambo mo si nilige tukang tung lada hano bige tung kan tung ke majuk ta lason thekmong nila CM sar ami thang masi dam pe na da benar ka logai na jong si kadu ko bita ning aning arong ning jong si junai busonte CM sar के दाम लोगे माने तुमा ले दून पैक सेदा हाला दके माने पॉलिटिकल पार्टी लाम ले चिंग वाइदा नि ले दिनो दून पैक ना को कतु होया असम तुम ता तुम नि लोगे दके सीधा CM अमत के दाम ने के ता मैसेज के तो हाला सोना सोना ता नो के किलो लगे अल्टीमेटली के लसो इशू हन तुमा थानां को आकार सिकमा थानां को नो निसी खे चिंग रूम पुलो अको अनदर्स इसे पुना कादु कबे Hey isiga chokali da indigenous tumana na pangrum pon lam sa ako ho puna dong khay na pangrum po la so puthak nami tuma tha pamika tha itumangbong ka thak kabina itumangbong ajak ko kan ki thak kabina la si komane political party tum dagang si motivated to mani yong si I interest to kok puli tum khang ni kita banget ini tuma senior spokesperson sarkan ke ekdom mane 100% chedona tim ngala hello non da apor dolang chingwai nang ko kali pulote lahe isu joine ili tum kachar konalo ili tum nada obijit min pora isu buta karbi akhai tum kisu tong se kot na kisu antan ki do karbi tum kisu pe chelo ang to na so lasi sariu bale kilang ponaindo lasi isu ke ajak din kluilo posi lake thetan isu posi kini amasi chunai kina amasi chunai bukalira step by step plan no prote chunji la chunji chunangi ko joine si CM sara mi khang masi chi to pen kam plan prote ili tu make ni lo la I witness ni kasi la son mane khei kan puthot ki thak kam bange
ington koksi jong si opini jong si higher committee phan jong si opini la so committee long phan jong si paridunji no da committee long wangma paridun jong si paridun pet accept sida da thi bangke nangli tuma theng no media theng no kuno opini ison da ke paklang ko sala ke right sida pini ke without concern la so committee pen kuman la so committee without concern me se ko kapre committee senge note la ke khe bong aru kitha khe bong mane pilo da Karbi Anglong la PGR man एके लोग पे क्लेम दानी खान इसी में कि क्लेम दानी खान आप आधालो लगे देखा देखी लो लासी ओपिनियन पॉलिटिकल मोटिवेटेड दो लोते लादांग के प्राचीन में स्टॉप सी गिमी लापेनान परा के लासोन जो सी इतुमा माने खे के चिंगुमा में पे खे की था का के इन तो नहीं लादांग के सोलाम सी तू है लासी नो ले तुम लोग दोला Ningka ni sek Lokhimon arona satlang mi sempen ke pachunpong. Lokhimon sanghari so ejang chingrum amaya tumpen che pater pi ponsi peninga ningka na farman ningkan isek Lokhimon arona satlang along ritin anparta amukam tin along Lokhimon aron asatlang kapatok pon asonsi Dwarbagori constituency angkang aparman lapen first ashram angkang aparman ki lakha hini dolamara Lokhimon ashram angkang along kedo hempu Lokhimon English High School along si Lokhimon aron asatlang patok pon Jethan pon mei kedamtang ningkan suri hini raing ke thom aningkan ahut pen Lokhimon aron asat lang kapatok pon ason si pening sitami misen pen pachun pon lo bangso asat lang kapatok pon nang kok laki jasemet kapanong pipon laki non ki thurmi ove ki mi mate riso ejang aphansi panong pipon laben labangso asat lang pen ajok Lokhimon aron aputhak sitami pangcho ponji aphan joypon pu lapen Lokhimon aron aputhak kachini ke kroi lapen bidi jakong ansose ingtui thupopu akemang pensi bangso asat lang pedupon lo Lokhimon ashram pangrum petpen pli an along rido lasonsi along ritin along sitami isi akeng rido kechengsi ashram lake dolamara Lokhimon ashram henlo lapen ningka ni sek Lokhimon aron asat langke dolamara hempu Lokhimon English High School along si pedoponlo lapen second asat lang second ashram akeng ri lake japra langso henlo lapen Lokhimon aron asat langke kipadupon lake japra langso kudam English High School along si pedoponpo Third ashram akeng rilake Kokila Arunachal Pradesh Papum Pare district lapen Lokhimon aron asat lang kapatok pon lake Hatimora Pathar LP School lapen Fourth ashram akeng rilake Rongnogor Volongkomaji lapen Lokhimon aron asat lang kapatok pon lake Bahuni Adorso Higher Secondary School alongsi patok pon po lapen Longthom ashram second third lapen fourth ashram along ri along Lokhimon aron asat lang ke tokdun aphai ki birta ke tokbo maporahut anke longpon pila Kaziranga pen listening ti Karbi Anglong News Hoklok echengsi media kote tokanas tami kardom pajiolo pini ingdeng hini Lokhimon aron satlang pini antaring ko ner prep kechok nili pansi ladak isi doan longri along Lokhimon satlang long nili pansi pini external alternate depend non nili humri bang lo lasi ladak pini kado kabe examiners mate satlang seperti itu ke present total bang paro isira bang trop total amud apai bangke paro isira bang krepo sitame bang kora isi bang krepo bangke ka absent no masih labangso asat lang along ni di tanang cetong nun pen external apu ateng penang cetong dun di tanang ngarong perfect lapen ke lapuson amai mate lapuson asat lang abang aningkan bang ta dower selason asat lang dower lu petang te mili tum Lokhimon arat tikwa riso ejang mate la non obi kimi tuman penang aron chini pen kaching thur ponjia warsai la Lokhimon hongho riso jang chingro mai pen cepatir ponsi labang so asat lang ke dengpon apot nili hin besta mechoro perfect lapen mesen lo labang so kineng pon pagi nili hin besta external hoy hin besta ming arong parpen na chetong lun pen nili same ming arong pen lapo ansi ang ito muthen lang patang so ini pini exam ke tok deta bangke bang pharo isira bang trop kado ka via bangke total candidate la bangke bang pharo isira bang kora isi
supervisor bangke pho bangke absent de lo ta pini an ke tong long bangke bang pharoi sira bang chok an bangke cepate dun long la solo thak pini exam kon thak mane kape long ni to kolma mane pini la dai long gel pini la bosona exam asar lang la dak chot kali lukhimon aron made lukhimon doan long ri phi do doan long ri isi la dak pini hem lukhimon english higher secondary school long si bang so sar lang bi pon lo la pen hini doan long ri long ta pini la bang so baji ke ba por men cheng pon bom lo la pen ke thom doan long ri la pen ki doan long ri anta la song sar lang ba pini cheng pon bom lo abang so exam kita ko tham ko pini ata la hai sini ko ki jong kala ka do man la bang so exam along ke la kha pon arta ke la kha pon do la si ko mani bang phu bang phi arta ningkan kre thom ben lo putang te la bang so lukhimon asar lang lo bang ke tok dun long lo mate chepati dun long lo abang so exam long kita di semet kelang bo ke pini kursar ana malam aphikan alam thi exam long gel lo la bang so exam long hok lo kurusar alam the lukhimon aron alam the lukhimon aron along kurusar ke cheng pen non an apor kiri kopi ahormu ke paklang tikang dhrom pen cheng lok la pen asong along ka chira bon pen cheng lok la hai lam thisi la so sat lang long bangke pachini pon non ko abang phong kan dak do lo non la por pen ana bangke phongni lo sat lang cheng pon la so exam kita pen lo ki mona ron ito ay han uwi kimi han ri hen dak ni tham pon je son kita pon so do hok lo la bang so asat lang long pen non la we kimia tom bang ningkan hini ki bi pon pen nile tom ke thek don long kachini don owi kimia tom bang pinang an ki pa phang pon kachini pon ason do lo aron along alam akam chini pon ji poltang te non la owi kimia tom bang la hai puthak rim don pen chini don lo pulo tang te aru so se ke me parji la pen ke lukhimon aron sitame aru so se pirthe adang nilip ni hang putarong khang sitame alang litum ki than karjab long pen ajak long pon pupusi la bang so asal lang sitame hongko pen deng pon so beli ni kon la thaman te apni la so sai ding bang na kita la bang so sayang deng arni sia pharman si deng pon lo so salang ni si phan si deng pon lo Lakhain korapli deopani mesi constituency angkang arlo ongdung PMA YJ hemso kikimpi atumpen patang pipede Lason si lakhain korapli deopani mesi constituency ke parlopon deopani madhuram terang arong along ningkani si sose kikimpon PMA YJ hemso non puanta patang pipon pede Laswa jogra datum birta chatai along ningkang samse alam the chepaklang podrinti lapen birta kelongpon atengke madhuram terang arong along humplikep sose ahemso pusi haladak arada tumpen nang pachini dun lapen labang so ahem kikimpon along contractor atumpen teklang pon lake sivoram rongpi lapen modon teron puhenlo alang litum kikimpon ahem non puanta tingki di pipe lapen arpong kangrai anparta hap kawe hei huisi non puta ington plengla lapen ongdung ahem so arloke hen phurui ke cho eme adim mandet tanglo lapen ongdung ahem alongke kangram habit ason kemanta dolo bonta ke cho klemponji aphan non puanta alam che than pon pelang puta rata tumpen than pon lapen labang so birta kirip damlong haladak arong asar ake hai manop terangta methang arong along kemi senjia phan kamatha pen kachilang dun anparta alangli pena joksita bangso sai abangke ninging samun e pusi ningje pon lapen anparta rong asar ake hai manop terang pen kaningje pon thuke non ke doboma sarkar atum ki pu parivartan pu alam the non abangke khalibartan pinaklo puta alangli pen ningje pon Lapian puthot alang lipen kaningje pon thuke deopani madhuram terang arong alongta local emesi ake hai sorbon kumar telenga alang li sitami nangka humri ke wangpen kopia kisung se radatum kachetong bomma pu birta nangche envek nangji lapen tobar ke me pin pen ajok loke charlio somar anparta kachelenga tum anta kasik sak thedung khangjang tangte radatum pen kaningje pon alam thele angton pen arjuponik sinang kani sige cho e kai bo là so hem non ni tung thek long teng te ting hai hui ve lang bang so ki ma bang phu men jini ik ma so ram rong pi ente nang li alang li phan ko pini mane la so hem ke patang pg phan ko pini ki ka chuning ri don ji alam hai hui do ji ma alam thege la lo ni to man ke government pe nang pi pote a hem dang tang nang po la me lo sa bang ke lai lap lo hem dang tang nang po poisa ke do anda olai lap lo mo lai lap ente la contractor ke pu ko pilo nang patang pg pu ma
patangi pulo alam kening ke Kita mi tang bang tang ti de lo di. tak tidak lo Nang limen ci tanik tha. milimen ke sa mili tau bipi Oh labang sahem ko ma men pe silo iglan. mili ga masora men pe Amen ke puing ne. sontera Ai ta chalo. Abarim ex-EM Karbi Anglong Mouse Council Roton Ingti Ahem Duarbagori Press Club Abitung Atumpen Lamthe Karju Damji Aphan ke Palidam Lakhain ko ratrok Duarbagori Mese Constituency ke Parlo Deitor Police Station Angkang Arlo Rongbonghat Abarim EM Karbi Anglong Mouse Council Roton Ingti Mithang Ahem Mate Bihek Pen Kedovek Amahang ke Thekvek Adim Along An Duarbagori Press Club Atum Ahin Pen EM ki khibom ahut ke claim ke dampon aputhak angton pen alam kachini jiaphan kahumridam Bangso ahut pen kaching thoramu anat aputha jasemet abarim Karbi Anglong Mouse Council Roton Ingti ahin pen nang than pachini dun atengki alangli education EM ke cholong laki ningkan hinira chiklo joni ansi khilong chot lapen PWD EM ki khil lata ningka nisira chiklo jonpli anvet puta nang chethandun tangte bangso angbong pen kaching thoramu anat mate development setami thek an un an ki Duarbagori constituency along Tobar pen chenglok Harlongbi Belongbi College Deitor Model Government College Deitor Higher Secondary College Model Girls Hostel Piponlonglu Anparta Model School Deitor Model Hospital School Boundary Wall do an setami Klempon Longlu atheladak Duarbagori along RCC Bridge pusitami Klempon Longlu lapen border along mati adui ahoy along setami Bagori along ECIB Kimponlu Kohora along pusitami isi aduya hoy aphan hakoko ahem cement arlong pen aduya hoy biponlo athe halabang sopen nonsi kaching thur amu anatki ke ong puta ningjepon non ki khibom Karbi Anglong Mouse Council Education EM Richard Tobi abang ke claim nangji kelang nangji aning ke hang kavidet ajoksi kaching thur amu anat pamurok ason puta rat atumpen akoy pipon ex-EM Roton Ingti pen pherangkya theino ke pachini mati ke thanpon atengki hula bangso ahut pen nonsi kaching thor amo anat setami kedengpon dupik puta pherangkya thengno ningjepon athe ongdong arata tum jasemet abarim EM Roton Ingti ke klempon asai amu ansi jasemet non puta ke ong pusi rata tum pen jongpon lapen hawar arata tum ahin pen pusitami kachoro setami abarim Karbi Anglong Mouse Council Roton Ingti aphan setami ningke thedo pusi ningjepon Anparta isi Article 244A setami Congress a Sarkar nangchari longlo pulote Rahul Gandhi pen kechak pon bangso Article aputhak setami pherangkya thengno clardak pen thanpon Karbi Anglong long Congress chali bom hod hadi halo so chali bom hod si BJP atum bang ke power ke bang ji phan ason ke chak ke han lo lam jume dupik nili tu mata so thanun BJP long alam jumi ong sinili tum stame dun kidun bang ke je सबका साथ सबका विकास दे পরিবর্তন সরকার লাপেনা bang ke pulo je alu adon tinalong stame sakuri pipo ningkan silong 2 crore sakuri pipo lapen smart city stame 100 ta banai po nitum tame proposal pilun loke ho khuti long se tum pilun no lapen ilitum phan kidukilak tum phan ke palu apana joine pilama kaninge banke zero balance accounting puna je 15 lakhs sang thap nang thap po lapen rada phan ke pa mang hulam ninge lo je ho Rasnath Singh rang lo je Karbi Anglong phan ke autonomous state people 244 is tame edi tum claim people nang pahai no pur rasi hala tum banke afi banke BJP Congress sarkar bhapa bangi bhatame corruption free pabe pinjipu un anunan tuliram rong hang against BJP tum prohibition nam a block 10 tuliram rong hang corruption thepiklo jela so puriborton sarkar sinangpo BJP sarkar nangpo tapi BJP central long wangde state long wangde phike la so muni tum phan thot si chok pa autonomous state alam ke claim lo ke claim hydrically la mo pan ta meaning jela Rasnath Singh ke ang tame Ladakh ninje tikang get pa phiga phimodi Amit Shah rang ke tuliram rong hang ke pini ani anke autonomous state lam ni ai de hala so autonomous state lam ke
Morning si yong si small step jitu ke claim ni phang pi phang yong si abar side eng polo pulote hala suhut bang ke tu mangi ne to nong ban busta BJP tum ke la su ke claim di gali ke thak lok lok ke ne non man ke pa wen lok lok ke pa prai lok lok ke la si ST go back lai lok si claim lok lan cho to kali dharmo jati ki pachi bhong pe lai ke pa veji la kam lok si claim lok BJP ke do non piniari hamani purong la ana abondur ke the ni ke bang ing samri ke asi lahai alam ke bang important ang people lahai alam ke lang tum bang ke kupiloma rat phangi claim pi bang ani hang helo